Isaya 55 umurongo wa 6 n'uw'indwi. Bibiliya iravuze ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareke inzira yiwe, ugabitanya areke ivyiyumviro vyiwe, agaruke ku Uhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Amen. Twaraganiriye ejo ku mugoroba n'uyu munsi mu gatondo abari hano, n'uyu mugoroba ari nawo mugoroba tugiye gusoza ibiganiro byacu. Ndashimye Imana ko bayobozi b'iminisiteri ya Turoba twiyumviriye mu bakozi b'Imana benshi, kandi ntibabyiyumviriye bafatiye byenda ku byo tuba dushoboye, ariko ni igihe nyine kiba kigeze umuntu bakamwiyumvira, ariko ntacu narindushije abandi. Rero ndabashimiye kuba mwaratwiyumviriye mukaduha ikaze kubana namwe muri iki gitaramo tuganira ijambo ry'Imana. Rero Imana Data wa twese ibaho umugisha. Ejo ku mugoroba twaganiriye ku nzira zidushitsa ku Mana, kandi ntabwo ari nyinshi cyane. Inzira ni imwe, ni Yesu Kristo umwana w'Imana wapfuye agahambwa akazuka, yicaye iburyo bwa Se ari umuherezi mukuru, kandi yiteguye guhamagara ishengero ngo ritahe. Yaravuze ngo kugira ngo ahondi tuzahabane nabo. Wanasifiwe. Icyo twamaganye ni igisamaza cyose mu izina rya Yesu. Nagira ngo mu mwanya muto sinje kurenza, ngira ngo iminota 30, ariko nagira ngo twumvikane ikintu cyose kije kuzana ibintu bitari iby'Imana hano kiratsinzwe, gikubiswe hasi mu izina ry'Umwami wacu. Hanyuma rero inzira ni imwe, ni Kristo ni watugeza ku Mana. Uyu munsi muri mugoroba ndaje kuvuga amajambo atari menshi cyane, ariko ijambo tugiye kuvugana ni naho twagarukiye ejo. Tumaze kumuronka rero, icyo tugiye kuvugana ni ugukomeza imigenderanire yacu nawe kugira ngo habe umutekano. Sinzi ko munumvise, kugira ngo uyu mugabo twakiriye twahawe, kugira ngo tugumane busabane, tugumane imigenderanire myiza nawe. Kandi mbabwire ikintu gikomeye, burya murazi ko dukunda gusenga cyane tubwira Imana ngo tuyibwira ngo dukeneye kumva ijwi ryawe Mana, ariko mvugira mbabwire ijwi ry'Imana mudafitanye imigenderanire riteye ubwoba. Sinzi uko nabivuga, mwibuke tuvuge haleluya, twongere haleluya, dusubire haleluya. Iki kintu mucumve cyane, ijwi ry'Imana ni ryiza cyane iyo turyumva dufitaniye imigenderanire myiza, dufitaniye ubusabane bwiza nayo. Ariko ijwi ry'Imana riteye ubwoba igihe tutubatse imigenderanire myiza na Data. Ibuka guhera kuri Adamu ejo twarabivuze cyane, kukazamuka kuri ba Nowa. Umve rero, tumaze kumwakira dukwiriye kubaka cyangwa se gukomeza imigenderanire yacu nawe. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha cy'ubugararije, Imana yarabagenderaga mu mafu ya nimunsi, mu masaha, sinzi mu mafu ya nimunsi ni nkayahe masaha? Ni nko masaha 9 saa 10.
twakuye uku kugira imanza bwije, ngira ngo naho twabikuye. Noneho Imana ikabagenderera bakaganira neza cyane, bakayaga neza cyane, Imana igaseruka ikavuga, yavuga ati paparaje, bakavugana bikarangira, Imana igasubirayo, bakomeza iyo migenderanire. Ariko icyaha kimaze kuza, bapfuye, oya nijwe ntibabanje, ntibigeze imirindi gusa yiwe ngo bama bagenda barinyegeza kugeza ubwo Imana yari kwihamagara irondeza. Ariko se yari kirondera, yari iyobewe aho bari, ko nayo nyine rimwe na rimwe iziraza Nyanza, ndi yari iyobewe aho baroye. Ariko yari yamaze kubona ko imigenderanire yabo n'Imana yari yamaze gupfa. Nono imirindi y'Imana n'ijwi ry'Imana riba ikintu giteye ubwoba, cyitera bwoba. Tuvuge amina. Ndukazuhamagara Imana ngo ukeneye kumva ijwi ryawe utarubaka imigenderanire myiza nayo. Noshaka muri mugoroba nkarangiriza, biba bikwiye. Tuzamura ibiganza kwa Yesu. Bwana sifiwe. Umve, hari ibintu bibiri nsa n'ugarutse mu nyigisho zo mu gatondo, ariko kandi mu bundi buryo numva mbihawe. Hariho isezerano Imana yatanze ku musozi wa Sinayi. Bahabwirwa amagambo akomeye. Babwiwe Imana ikiri n'ikisaba abinjiye muri iryo sezerano. Turi kumwe? Aha, natwe rero iyo tumaze kumwakira, hari Imana avuga ati ego mukwiriye kumenya rero icyo ndi, kandi hari icyo musabwa mwebwe abinjijwe muri iri sezerano. Muri iri sezerano hari icyo musabwa, hari icyo mutegerezwa gukora iyo mwahageze. Hari ibintu bibiri, hari isezerano ryo ku musozi wa Sinayi, hakaba n'isezerano ry'amaraso, kandi ibyo byose byanditse mu gitabo cyo Kuvayo. Ariko kandi mu butumwa bwiza n'ubuhanuzi bwa Yesaya, ejo twaravuze ngo mu bagabo ndetse abahinga abizi bya teoloji baza bavuga ngo iki gitabo cya Yesaya iki ngiki uhereye ku gice cya 40 ukageza mu gice cya 66 haba harimo havuga gucungurwa kwacu. Ni ukuvuga ngo Yesaya ari mu bahanuzi bakomeye cyane. Umve igituma bamwita, subiye nk'inyuma gatoya, igituma bamwita umuhanuzi mukuru, umuntu witwaga umuhanuzi mukuru nuko aba yarakoze ibintu bitatu. Aba yarahanuye ubuhanuzi muri Isiraheli bataranyagwa, agahanura baranyazwe, agahanura ubuhanuzi bagarutse. Turi kumwe? Tuzamura ibiganza kwa Yesu. Haleluya. Umugabo wahanuye ibyo nicyo gituma bitwa ngo ni abahanuzi bakuru, nuko bahanuye Isiraheli bakiri iwabo bataranyagwa, bahanura yarabaranyazwe, agahanura baragarutse. Yesaya uyu Bwana sifiwe, yahanuye Yesu haca imyaka 700 atarahagera. Yahanuye Kristo ari umwana, amuhanura ari mu mibabaro, amuhanura yazutse, aramuhanura agiye, aramumanukana aje kwima ingoma ye. Haleluya. Bwana sifiwe. Ariko ijambo ry'Imana naje ntandivuga, wosanga naje ntekereje, niryo rizarisaza ryonyine nkumva no kwirwanya. Tuzamura ibiganza ku Mwami. Haleluya. Nicyo gituma rero Yesaya bamwita umuhanuzi mukuru. Uyu mugabo ni igitangaza.
habe n'igitabo iki ciwe gifite ibitabo 66 bacita ngo ni Bibiliya nto. Bazacita ngo ni Bibiliya nto kubera ko ikwije ariko Yesu ni mwiza aragahoraho, ni umugabo w'ukuri w'abagabo. Iyo aserutse ibintu byose bigenda neza. Tumukomera amashi, tumuvugiriza impundu, arakwiriye. Umve, isezerano ry'amaraso n'isezerano ryo ku musozi wa Sinayi, ayo ni amasezerano akwiriye kuguma hamwe nubwo isi ihaye ibyanga. Sinzi ko mundahura ni ngaho mbivuze mu bundi buryo, ariko nizo nyigisho twaganiriye mu gatondo. Nuko bangwa isezerano ryo ku musozi wa Sinayi n'isezerano ry'amaraso ya Yesu, ayo ni amasezerano akwiriye gufatana, akwiriye kubana, kuko isezerano ritujana mu kumvira Imana, amaraso akatwinjiza mu isezerano. Turi mu masezerano y'Imana. Najisikia kabisa. Bwana sifiwe. Isezerano rizari dusunika rikatugeza mu kumvira Imana, amaraso akadusunika akatwinjiza mu isezerano. Ubu turyamye mu isezerano, twirirwa mu isezerano, tubyukira mu isezerano, tumwicaye turi mu isezerano, tugenda turi mu isezerano, turwara turi mu isezerano, tugakira turi mu isezerano. Haleluya, asifiwe Yesu. Londe la perdera, encride za la forme, endo za la ton. Tuzamura ibiganza ku mwana. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe. Nimuze twubake ubumwe na Yesu. Aho bundi ateye ubwoba igihe tutubatse ubusabane bwacu nayo. Isi ntihaye ibyemera, kiravuga ngo twigumire gusa mu isezerano, ariko ridafatanye n'isezerano ryo ku musozi wa Sinayi ryo kumvira Imana. Bakavuga ngo ntaco, ngo amaraso yavuye rimwe ritazosubirwamo. Ariko rakagira amabwire ikintu kimwe, barya abantu birata amaraso, ariko kandi naje ndabashigikiye niyangize, ariko mu buryo bayavuga nabi. Umve, amaraso yaraducunguye. Reka ntanga akarorero gatoya. Dufate umuntu bamufungiye 100,000 muri prison, hanyuma atabigusabye kandi atabikwiye, umuntu akaza agafataye akinjira hariya byafiriye, akavuga ngo uriya muntu uri muri prison, uriya azizwa n'amafaranga yangaya, none nje kumucungura ngaya amafaranga bamufungiye, mumunde kurire yidegenje asohoka agende mu ibarabara. Noneho ukayatanga, bakagenda bakamubwira amakuru, turazi n'amakuru atubundu bwakugezeho, amafaranga wabohewe, ya mafaranga yishuwe, none ga nusoke utahe. Ariko kubera ko atatahuye icyo yagiriwe, akomeza kuba muri prison, amaraso yaramenetse, ariko hahiriwe uwitabye. Kamatera kagakuru. Igihe kimwe nari mu modoka ngiye Kibungo, ndi mu ivuga butumwa, barabwiriza ubutumwa bwiza mu modoka. Uwo mugabo ari kubwiriza avuga ijambo ryangumye mu mutima. Aravuga ngo
ngo abantu babiri ngo bari mu rugendo ngo bashike ahantu hamwe, umwe muri bo agwa mu kinogo, uwabo ariruka aja mu gisagara, azana ingazi aramuhamagara ati ngiyi ingazi uduge uveyo dukomeze gahunda. Wa mugabo nawe iriya yaguye iriya mu kinogo kure, yashitseyo asanga hari ubuki. Uwabo yamuhamagara ngurira tudoge, nawe akavuga n'ibindi mu kanwa. Ati abantu mwabaye mute? Ati banza witonda, ahantu hari ibintu biryoshe. Uwabo akamuga ati nubwo wahuye n'ibiryoshe yo, ariko kurabirira mu mwobo. Umva mabwira bene data, hari ibintu bisa n'ibiryoshe muri iyi si, ariko abantu ko barabirira mu mwobo. Ariko nagusabye muri mugoroba, nimuze tuveyo, hari ingazi y'ijambo ry'Imana muri mugoroba, ngwino winshire. Haleluya. Ati ariko raba nawe ko hatari ibisa n'ibyo ngibyo. Noneho wabararuha araheba, yikorera ingazi ye ayisubiza aho yayitiriye. Wa mugabo nawe araryubuki burashira, atangira kuzamura amaso. Icyo shaka kuvuga niki? Nimurondere Uhoraho, bigishoboka kwabonwa. Mumwambaze akiri bugufi, umunyabyaha areka ingeso ze, agarukira Uhoraho, aracyari ku giti cy'imbabazi. Muvugire mbabwire, timubone ibi bintu tubamo, twabazabona turenganye na za Bibiliya n'ibirato bimwe na bimwe byahengamye, badufata nk'abasazi, ariko bazamenya icyo twari turi umunsi Kristo azahagarara hariya mu bicu n'izamba yiwe na marayika ukomeye w'Imana. Abapfuye bose bizera bakazuka, n'abariho bagahindurwa, tukamusanganira twese hariya mu bicu. Bizaba mu mwanya muto cyane, kuwo guhumja no guhumura. Nimurondere Uhoraho, bigishoboka kwabonwa. Mumwambaze akiri hafi, umunyabyaha areka ingeso ze, agarukira Uhoraho, aramugirira ikigongwe. Bwana asifiwe, Bwana tukuzwe. Majambo make ndangize. Ubushuti bwacu n'Imana nta kindi cyo dushoboza kugira ngo bubeho. Icyambere nukuba mu ijambo ry'Imana, icya kabiri nugusenga, icya gatatu nukuba mu materaniro bene aya ngaya.